što je samsara i koja je svrha samsare? Zašto samsara postoji? Samsara je neprekidni krug rađanja i umiranja u materijalnom svijetu. Njega možemo često vidjeti u raznim ezoterijskim i duhovnim knjigama kao horizontalnu osmicu, koja prikazuje početak, kako idemo od začeća, pa onda rođenje, onda ostarimo, onda opet idemo u novi, i to je to samsara, davana, lalida, loka. To je princip, isti taj princip u Vedama, o tom principu govori Origen, čak ga jedinstveno opisuje. Mislim da smo govorili o tome u onom prvom našem podcastu o Vedama. Davno je to bilo. To je bilo pretprošle godine u 9. mjesecu, 8. kada je bilo. Znači, Origen je opisao ovako: duša pada, pazi, duša pada iz duhovnog svijeta, iz Božjeg kraljevstva. Baš spominje duhovnu egzistenciju, ne raj. I prolazi kroz rajske planete, točno ih tako opisuje, rajske planete, zemaljske planete, paklene planete. Pa se ponovno diže i tako se spušta i diže iznova i iznova, iz života u život. Sve dok se toliko ne pročisti da postane tako čista, identično kao i njegov sam božanski otac. Tada prekida krug uzastopnog rađanja i umiranja. I to Origen opisuje. Nevjerojatno, a on je kršćanski, ajmo reći, jel? Da, ali je bio kršćanski mistik, znaš. Da, ali nije dobro prošao, jel, na kraju? Da, bio je kršćanski mistik. Da. Dobro, danas kršćanstvo drugačije gleda na to, ok. Imaju svoj način, svoj sistem kako će inspirirati svoje vjernike, jel, da vrše božansku službu, da napreduju u redu. Prakršćani gledaju malo na to na drugačiji način, zato što slijede, poštuju stara učenja karme i reinkarnacije i tako dalje. Međutim, evo, to je samsara. Znači, šta bi mi rekli šta je samsara? Doslovce jedan put duše od Adaušrade do preme. Iako je Adaušrada, možemo reći, početna vjera, a prema je čista ljubav prema Bogu, ali to je put koji se gotovo nikad ne postiže u jednom životu. To znači, prešli smo sa faze ovoga materializma, zapravo još uvijek smo materialista, Adaušrada znači početna vjera. Ajde vidim u toj crkvi, u tom hramu, šta ti ljudi rade, čime se bave. Jel? To je Adaušrada, početna vjera. Jel? Tek nakon Adaušrade dolazi sadhu sanga, druženje sa svetim osobama, pa onda bhađana krija, uključenje u proces služenja, u sam procesu, u praksu, i onda dolazi inicijacija, zapravo sa inicijacijom dolazi anartani vriti. Čišćenje nečistoća u srcu, koji onda prolazi kroz mračnu noć, osjeta mračnu noć duše i tek onda ulazi u sfere duhovnog života koje su oslobođenje, ruči, ukus, ništa i tako dalje, onda dolazimo do bave i do preme. Znači, to je kompletna znanost kakav put prolazi duša da bi zapravo došla, da bi prekinula tu samsaru, znači da izađem iz te, evo danas se to moderno kaže, iz te matrice, iz tog jednog filma, iz te jedne iluzije. Zašto? Jer duša čim je ušla u tijelo pod utjecajem ega, ti odmah misliš ja sam ovaj, ja sam onaj, ovo je moj život, ovo je moj smisao, ovo je moja želja, jednostavno uđeš u film koji je potpuno nestvaran. Recimo, tibetanska mistika kaže: duša na prijelazu iz smrti u život ulazi u sveukupnu samsaru, odnosno duša će biti u svojoj revoluciji. Kada se duša nađe u novom tijelu, onda prve 3 godine upija sve iz okoline. Ukoliko nemate neke lude roditelje ili nešto, onda bi taj period trebao biti zapravo najmirniji, najsretniji, praktički gotovo je bez ega. Nije da ga nema, jasno da ga ima, ali se taj ego
ne manifestira toliko ili kompletno upija tu ljubav, upija tu devociju od roditelja, od svega, jednostavno kompletno si zaštićen u toj silnoj ljubavi. Nakon toga ego se sve više i više formira i u potpunosti se počinje formirati tu negdje u 7. godini. Tu ego zapravo najviše počinje izlaziti van, on tu dobiva snagu i iskustvo na energetskoj razini. Zato se ovdje djeca sjećaju, kada dođu, zato se sjećaju prošlih života. Neki imaju čak i psihičke moći. Znači, taj ego se može očistiti jedino duhovnom praksom. Čišćenjem karmičkih uzoraka, jer taj rad nas vodi zapravo u sljedeću egzistenciju, odnosno u prekid samsare. To je nekakva kontrola karme, da tako kažemo, što smo rekli gore, pjevanje Božjih imena, služba, rituali, visoka mistika, mistični rad, magijski rad, Gandalf and Company i tako dalje. Znači, to je jedna razina rada do čistoće onog predanog služenja. Jel?